Shalom. Rahajang semeng para pamiarsa channel Suluh Galang Kangin. Dumugi ring galah sane becik puniki. Iraga sareng sami setata polih kerahayuan, miwah kerahajengan, saking sih pasuecan ide sang aji sane wenten ring suarga. Pinake umat druen ide sang aji, iraga sering pisan ngerasa yang meweh ne urip ring jagati puniki. Nanging ngiring mangkin, iraga sareng sami ngerereh galang ring sajroning pikayunan, malarapan antuk sabdan ring ide sang aji. Sadurung iraga ngelanturang, kapin rin niring piar sayang dumun sabde saking cakepan suci, sane kepetik saking Filipi 4 pausan 6, sane mewaus kadi puniki. Sampunang je semeton sang saya ring saluiring paindikan, nanging tunas je saluiring kabuatan semetone, sajroning pangastawan semetone ring ide sang hyang widiwasa, meduluran antuk rasa suksme ring manah. Murda dharma wacana dauh semeng puniki, inggih punika pangubakti pinake galang margi ring tengahing pakeweh. Para pamiarsa sane luwih hang titiang, urip ring jagate puniki nenten prasida lempas saking pakeweh. Sering pisan iraga ngerasa yang sang saya, ngerasa yang sumendeh, miwah ngerasa yang ajuwere, ngeninin indik sane nenten tatas kauningin. Sang saya punika kadi ombak sane ageng ring tengahing segara, sane pacang ngebug jukung kauripan iragani. Nanging cakepan suci puniki nicenin piteket sane luwih, inggih punika sampunang iraga sang saya utawi kuatir. Ide sang aji nenten ngutus iraga mangde memargi ngeraga-ngeraga, nanging ide nicenin margi sane pasti, inggih punika pangubakti utawi pangastawa. Pangubakti punika boya jewantah buah lambe, nanging pinake penyambung manah pikayunan iragani sareng ide sang aji. Ring sajeroning budayan iragani ring Bali, wenten konsep paras-paros sarpanaya, sane mateges idupe puniki patut saling tulungin miwah saling asah-asih asuh. Ring kauripan rohani, pangubakti punika kadi iraga sane ngerereh pasawitran sane pinih nampek sareng ide sang aji. Pinake contoh, elingan kadi bendege sane sedek ring tengahing segar. Rikale angin ngemademang sunarin bintang, miwah ombak ageng rauh, sang bendege nenten pacang prasiden jaga jukunge wantah ngangen kekuatan limane ngeraga. Ipun pacang tangkil ring sang sane nuenang segara, nunas mangde selamet. Kadi asa punike taler iraga, pangubakti punike wantah kunci mangde iraga praside las carya ring sajroning sih paswecan ide. Ide sang aji uning ring sajroning manah iragani, nanging ide meled mangde iraga mebaus, nunas, miwah sane pinih utama inggih punika ngaturang rasa angayu bagia. Ngaturang rasa suksme ring tengahing pakeweh punika pinake tanda iman sane satya. Boya je rikala iraga seneng manten iraga mebakti, nanging rikala peteng dedet taler iraga setata eling ring pice ide sang aji sane sampun lintang. Rikala iraga ngemargiang pangubakti sane kesarengin antuk rasa suksme, iraga nenten pacang ngemolihang wantah-wantuan fisik, nanging sane pinih mabuat inggih punika ke arah hajengan sane ngelintangin kawisesan manusani. Ke arah hajengan puniki kadi toya ening ring tengahing tegal sane tuh, sane ngicenin kerahayuan ring manah iragani. Yening pikayunan sampun deg-deg, iraga pacang prasida milih margi sane patut, manut ring pikayunan ide sang aji. Ide sang putra Yesus Kristus pinake galang jagat, sane pacang nyaga manah iragane mangde nenten keni sengkala, saking kesumangsayan sane nenten wenten gunane. Kadiasa punika ngiring ring kauripan iragane nyabran rahina, nado sang pangubakti puniki pinake napas kauripan. Sampunang ngantosang pakeweh rauh wau mubakti, nanging jantosang ide sang aji ring saluwiring galah tur kahanan.
Ide Sang Roh Suci pacang nuntun irage mangde setate ngerasayang kerahajengane punika. Ya diastun irage sedeng ngerasayang duke utawi pakeweh sane abot pisan. Dumogi sih paswecan ide Sang Aji sane ngelintangin saluiring pamineh. Setate nyaga pikayunan, kauripan, miwah kaluargan iragane sareng sami, ring sajeroning ide Sang Putra Yesus Kristus sani dados juru rahayun iragane. Ngiring irage nyinep darma wecana puniki antuk nunas pemargi sani becik ring ide Sang Aji. Mangda sedina-dina kauripan iragane setate kapancarin antuk galang rohani. Ide Sang Aji ngemertanin irage sareng sami saking mangkin rauh ring wekas. Shalom, matur suksema. Para pamiarsa sinamian sane kusuma yang titiang. Wantah asa punike, sabda sane prasida kawidarang, dauh semeng puniki. Dumogi paswecan ide Sang Aji, sih kapitresnan ide Sang Putra Yesus Kristus, miwah pasawitran Sang Roh Suci, setate ngemertanin semeton sinareng sami, saking mangkin ngantos selawas-lawas nyani. Amin. Matur suksema. Ide Sang Aji micenin kerahayuan pabuat irage sareng sami. Shalom. Semeton pemiarsa channel Suluh Galang Kangin. Yening semeton ngerasayang pican ide Sang Aji, malarapan antuk sabda sane kawedar ring channel puniki, rarisang bagiang ring semeton lianan. Dumogi ipun taler pulih amerte, tur ngerasayang kasukertan saking ide. Suksma.